No mi nga endla kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha ta kha ra hina na ku yi nge chayi kahle between Dr. Joe Shirimani na Mr. Post. Topic leyi hayi khale nyana se ni yi vekini mukova ka ha trenda swin'wana se sweswi a ka ha trendi nchumu. Hambi vo chama papila vo Benny Mayengani wa Mr. Post hambi ti ku endle ka hina swi tikombi na ku se ku ta hamba ku tala ti-analysis a ni tivi loko swi tikombi na ka va ha poste nchumu se kumbe va chaya papila. Yeah, all right. Yeah, so as we all know, Mr. Post fika endla apology na video ko ka channel. Kan ti khale very very kan ni suppose len kan ti comments kwala in overall lexi nga ta xi vula nga ku vanhu ndlela yin'wana makombiselo ya vona va ri karhi va nyaja na Mr. Post. From how I see it. Sure. Mara vanhu va fika va ri careful. Leswi nga ta xi vula fika va ri careful because mina ni tlhela ni ri cheka kahle page ra Mr. Post. Lomu fika mi nghena mi ri cheka kahle page ra Mr. Post laha a hi scrolleni sweswi ni mi komba ku ni vulavula hi yini sweswi a hi scrolleni. Yansi loko hi fika hi scroll laha hi fika hi kuma ku hayi Mr. Post zitha dya n'wi postini. Di nga di yi delete post leyi di nga include vito ra Dr. Joe Shirimani na hi ku apology ya Mr. Post i ku di apologize hikuva di include vito ra Dr. Joe Shirimani leswi di nga vula swona ntsena swi twini ka video liya. Mara zitha wa ha ri kona ri mo cheka post leyi ya ti-8 May ya ha ri kona walowo mango wa ha ri kona na loko tlhela hi cheka even the initial post kambe yi tsale ku hambi ko to realize it ya ha ri kona so i va for beef ya ha ri kona. Beef ya ha ri kona so from my perspective a ni se hi chama papila na yena from my perspective I believe ku zitha na Dr. Joe Shirimani va ta va ri karhi va beefiwa hi December from how I see it. Mr. Post a hi munhu wo weriwa ku ze ni hlamarisa na loko fika di apologize laha a swi ni hlamarisile ku na ntiyiso na mina I believe ku ri beef leyi nga ta huma hi December yi nge tsakisi a ko ku dyona dinge ye bayisi ko ku laha Mr. Post na loko ti kha ti beefa mo languta tinsimu to tala a dinga include mavito ya vanhu ndiyo bayiza kwala ka post leyi di nga yi posta hi swona hayi vanhu va na ti-nickname ta vona ha ti tiva ti-nickname ni ka risimu ra Goshi swi twini mi ti twini ti-nickname na tirhisiwa laha vona nyana. So ni ku tlhela ni vula ni ku from my perspective again hi ngo eda kambe I believe ku Dr. Joe Shirimani ku va yi ze yi fika yo yisana na Mr. Post a ti loyerini a yi lo kwata. Yeah, from my perspective a yi lo kwata because ka album ya psychology mo yingisela va yi beefe album hinkwayo ti-track to tala laha va mu yingisela a ku before yona laha ku maphosa ku fe va Goshi va ntlhanu va majaha na yona laha yi included loko mo yingisela laha ka introduction na xivongo xo hi hlayiwini xo hlayiwa ndlela yin'we fani hi nge vuli like literally the whole album a ku before yona vona yona yi nga yi kwatise ngopfu na hi swona so na yi tlhe yi endla xihoxo ku va yise Mr. Post ka tiloyera beef leyi nga ta huma lani from my perspective ni swi vonisaka swona yi nge chayi kahle. Ya loko ra mi nga subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe na ku rhandza ka tana ta tshama na mehe ka mutini wa mehe a na vatswari no saneriweka na mani na bava.